ki kubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Manomtut ke kam kejam emar ke jingpang biang ke boarding. Wan shaka orange electricals longsopo longkmie nakabenta ki diesel generator. 14 tarik September 2004 hadu si bajimin sngi di longkmie. Ki kies kiba thymmai baru kinong khlad. Nagini khlad saufo kita napo east castles baru saufo kita napo ki others category kawei hapo ribhai nagini phag di armed forces paramilitary forces but kiwei long line West Jingkhlad Hills Iway West Khas Hills Iway East Jingkhlad Hills Arfnyo Southwest Garo Hills Iway West Garo Hills Katba Borok Kikis Kibalong active hado mentaksi Kilong Shihajar South Spa Lai Pusau But nagini Shihajar South Spa Lai Pusau Plus Spa Lai Pusau kita for East Khas Hills but nagini plus Spa Lai Pusau Shispa Sampuar kita for armed forces paramilitary forces but new Spa South New kita nagi West Khas Hills Lai Pusau Southwest Khas Hills Iway Ribhoi Shispa Arfnyo Life Kandai Gidin ki armed forces paramilitary forces but Prafra Gidin ki way West Jingkhlad Hills Shispa Khat or West Jingkhlad Hills Khat East Jingkhlad Hills Shispa Khat West Garo Hills Shispa Khat Pusau Prafra Gidin ki armed forces paramilitary forces but nakiway Shispa Khlad Southwest Garo Hills Briew South Garo Hills Arfo East Garo Hills Arfo North Garo Hills Khlad ki balar cover thymmai mentaksi kilong Khlad Iway napo ribhoi Iway napo East Garo Hills but Khanyo kita napo West Garo Hills. Lakini Khanyo Briew kita napo armed forces paramilitary forces but Iway kita naki kiwei. Mana kasi idan Iway Khlad ibadai positive case but ki Khlad no hadu mentah belum langgar kot tidak tahu. Kis kita nak recover. Baru lang kita Shihajar Kaspa Sapua. Ites kita mengikat kilong Shilak Briew Hajar Briew Spa Sampsal Hadu Arbaji mentaksi. Balong negatif kilong Shilak Hajar South Spa New. The result it report kita ngidang up kilong kumba Kaspa Kawei. But the briew kita rong sepo kejelah tu. Hadu arbaji menensi kilong life sawaja Kaspa Sampulai. The breakup of the 99 new cases